Ekugidingeni inyanga yamalungelo nelanga lamalungelo. Eminyakeni emachumi amathathu yentando yeningi ngeSewula Afrika, siqala ikhambo indlela nePilo yomzabalazi nomlweli wamalungelo, uJonas Ben Sibanyoni, odume ngelika JB Sibanyoni umkhwanazi ohlaza. Kinguthulani Bongwe lithabo elikhulu ukufunyana ithuba lokukhuluma umlando wabantu abadumileko nabaziwako emphakathini yethu, kodwana kulichudu elikhulu ukuthola ithuba lokuthokoza abarhali abangakabongwa basaphila. Isithekeli sethu sanamhlanje asitlhogi ukwethulwa kubalaleli bekwekwezi FM nabachochozeli bezamalungelo wobuntu, kodwana kuqakathekile ukuthi simethule esizukulwaneni esikhula konamhlanje nakulabo abazi iphimbo nemisebenzi yakhe. Abangamaziko emehlweni ubaba uJB Sibanyoni, umthuthukisi womphakathi, umchochozeli wamalungelo wobuntu, kodwana akhe simazi ukuthi ungubani. Baba uJB Sibanyoni siyakulotshisa begodisa kwamukela ehlelweni ungubani emhathweni ikwekwezi FM. Ngithokoze ngilotshise ke nabalaleli nababukeli kilo lehlelo. Abathokozako ngithi baba uSibanyoni kulichudu elikhulu ukuthi namhlanje sihlezi nawe njengomunye wabarhali abangakabongwa. Akhe siyithome la. Kubani ubaba uJB Sibanyoni, wabelethelwa kuphi? Mina nginguJonas Ben Sibanyoni. Kwaba njalo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bangibiza ngama initials bathi JB Sibanyoni. Ekhabe ngifunda nabo. Ngokuhamba kwesikhathi nase ngithoma ukusebenza abanye bathi ngingumphathi ngobe ngakhe ngaphatha umkhatsho womphakathi. La nginamathela ke legama laka JB, la nginamathela ke naleli gama laka mphathi. Mina ke ngimumuntu ukusebenzela umphakathi. Futhi ke ngathi nangibelethwako kwatholakala ukuthi umphakathi ngiyawuthanda ukuwusebenzela. Ngaba netshisakalo ukuthi nangikhulako ngikhule ngisebenzela umphakathi, ngibasize ngensizilo ebangaba nazo. Ngikho vele lokho esikwazi ngakho namhlanje, kodwana akhe sithome phasi. Wabelethwa kuphi? Ubelethwa bobani? Ngabelethelwa endaweni ekuthiwa iOgis eplasini eMalahleni. eMalahleni eWitbank. Iplasi lakhona kuthiwa iGrotpan. Ngibelethwa ke ngubaba uGeorge Dleni Sibanyoni, ibizo lakhe uSquad. Ngibelethwe nguma uRoslina uCothiwe, ubelethwa kwaMahlangu Bongwe. Ungumntlamama? Awa kumambala kunjalo. Siyathokoza ke baba uSibanyoni, nawukhula konje ukhula nabo bani lapha ekhaya? Baba khona abantu abakwenu obelethwa nabo? Baba khona abantwana engibelethwa nabo. Mina ngiphetshane, ngimuntu owabelethwa ke waba uphetshane ngobe ukhula kwami sasibunane, kodwa uma wangitshela ukuthi sesiphelele sonke sasilichumi. Ngikhula ke no olizibulo ngikhaya, uZefania uthisile, alandelwe nguJesse, ebese ke kuza uSesi, ebese kuza uChristine elinye ngutiki, kuze uCatrina, kube khona uStile ngipheze ngameqa naye. And then ke abasana besibathathu, kunguthisile, kunguThomas uStile, ebese mina ngiba wesithathu. And then ke ngakhula nabo siwumndeni sihlala khona eOgis. Okutsho ukuthi ubelethwa nguthisila namkha ngusothisila. Mhlawumnye nangakhe ngibuze, sazi ukuthi abomaswaphela bamathunjana ngakwabo bathandwa kakhulu. Kwabanjani ke ukukhula ke njengomntwana omncane, unabomnakwenu nabodadweni, waphatheka njani? Uyabona ukukhula nanguthunjana kona kunjalo ukuthi uyathandwa, kodwa ke ngifuna ukuthokoza uma ngoba sathi nasikhulako kutholakala ukuthi kubudisi kakhulu. Abaphambili kimi bafunda baze bagcina isikolo standard 6. Mina ke wenza ukuthi ngikwazi nokuthi ngiye phambili. Ukukhula ke besikhula sisebenza. Ubaba bekuumuntu ufuna ukuthi abone umntwana sebenza sonke isikhathi. Bekangafuni sebenza emaplasini. sisebenza silusa inkomo and
sithoma ngokuthi nasivuka kwekuseni kufanele wazi ukuthi kufanele uyokusenga ngaphambi kokuthi uye esikolweni. Na ubuyako esikolweni uye emasimini. Ehlobo kufanele ukuthi kuyohlawulwa. Ebusika kufanele ukuthi kuyovunwa. Nakuvunwako kuvunwe ukuthi kufanele udose isaka lesiphila, uvune isiphila usifake esakeni, and then nase bakubona ngathi sowugcina qinile ukwazi ukuthi isaka ulitshathe emhlana and then uyoliphosa ekoloyini. Kwafika isikhathi ke ukuthi ke uthoma ke isikolo ke samabanga aphasi. Wathoma kuphi isikolo sakho samabanga aphasi begodi kwabanjani ungena esikolweni mhlawumnye nakhe nabanazi intshijilo namkha bese kubuthebelele? Ukuthoma isikolo ngathoma ehlanguphala primary school, isikolo ekade sihlanu kwesiporo na usuke Orhis uya Witbank udlule eMinar. Ekuthomeni sasibizwa kuthiwa Eastern Margaret. Ekuthomeni kwami uzawuhleka ngoba na kade ngimuhle ngaleso sikhathi leso. Uprincipal okade abhalisa amabizo nasibhalisako ngathi nangithi Jonas wathi awa umntazana kanalo igama elinguJonas wangibiza ngegama elithi Johana. Kwaze kwalungisa udadewethu uChristina uDick ukuthi awa akasimntazana ngobe ngangijame etafuleni ngivele kancane mhlambe ubuso nakabuqalileko kwaba ubuso obuqalekako njengobuso bomntazana. And then ke ukukhula ke ngaleso sikhathi leso bekade nabotishara basasibetha, and ke abotishara bebathi nabazosibetha akuthuma utishara athambe ehlathini ukuyokha iswazi azokubetha ngalo. Uthi na ufika neswazi athi lincane athi khamba uthathe elinye kosa wakhe iswazi ukhe iswazi engathi likhudlwanyana. And futhi kwesinye isikhathi nangabe mhlambe nonke anikawenzi umsebenzi ni bafunde eklasini bese ke bayabizana ke abotishara bonke bayanhlanganyela bayanibetha. Sikhule ngaleyo ndlela kodwa na ke ngifuna ukusho ukuthi okubudisikhulu ukuthi isikolo sasikude sasilibanga nasibala ngamakhilomitha kanjenga nje amakhilomitha ali10 ukusuka ekhaya ukuya esikolweni, and besikhamba ngenyawo. Bekuzikhathi zokugwaba vele. Bekuzikhathi zokugwaba. And ma ukhamba ngezinyawo angisho isicathula, bekuhamba ngesinyawo elinganasicathula ube nomkenke nakusebusika kunesithwathwa. Sikhole ebudisikhulu ukuya esikolweni, sikhambe indlela eya esikolweni sisuka ekhaya. Ekungikho ke namhlanje kunenza abahali emngibo. Nokho niyafunda ke emabangeni aphasi ke ehlanguphala ke nathuthuka njalo ke ngefundo ke naya emabangeni aphezulu kwabanjani begodi mhlawumnye bekathoma kubani ngoba lokho siyazi ukuthi kwakunabo standard kungakafika ama grade la nafunda phi ke emabangeni aphezulu begodi kwakhamba njani lapho? Angithome ukuthi nasithoma ukufunda thina bekukhona usub A bese kuba khona usub B. Na usuka lapho kube ustandard 1, standard 2 uze uye ku standard 6. Na uphasa ke ustandard 6 kunkhona ke uya e-secondary school. Besifunda ngaleyo ndlela leyo. Sawufunda ke ngaleyo ndlela leyo. Kodwa ke engikhumbula kakhulu bekade kunombhino sisakhula utholakala ukuthi ngokuhamba kwesikhathi isikolo siyaya siyohlangana nezinye izikolo lana kukhona umbhino wamakhwaya bathi choral music, and bese ke kube khona futhi nokuthi nalapho esikolweni umbhino bayawufundisa and fundise ama note ama staff notes abo so mi do mi so kanjalo nje do re mi fa so basifundisa ukuthi kufanele sikwazi lokho. Okunye bebekade basifundisa khona ama radio station ukuthi ukwazi ukubamba i-radio station uyisho kusukela ekuthomeni ukuyofika emaswapheleni kanye nasezibalo izibalo ke khona ke bekunganama computer or ama uzokwazi ukuthi na ubalako ubale ngayo i-cellphone. Bekufanele wazi ukuthi 2 times 1 are 2, 2 times 2 4, 2 times 3 6 uze uyofika le nabathi
mhlambe 36 ngikhipha 13 kusala ngakhi ukwazi ukuthi uphendule ngomkhumbulo wakho. Bekodi bekumachinga lawo ebanilolonga ngawo ukuthini bebabantu eningibo namhlanje nokho babu Sibanyoni mhlawumnye nawucalako emabangena phasi nemabangena phezulu lapha kubani utitshere oyedwa ongathi nawucala emva umkhombe uthi lo nguye owakha ubaba uJB Sibanyoni esimbonako namhlanje? Ngutishara uDavid Nkuna, and then uDavid Nkuna bekabukhali khulu bekathi nakakuwahla ngepama nawufikako akubethe ngesandla kanjena ngoba bekathanda igarati abukhali ukuba bukhali, and ke bekangibiza athi emfana obomvu nabantwana besikolo nabo bagcina sebangibiza njalo bathi mfana obomvu. Kodwa ke ngokuba bukhali kwakhe ngiyathokoza ukuthi nguye owangifundisa ngoba ngafunda ngokunabileko ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphase. Ngikhumbula ngelilanga asibuza eklasini njena, uyazi nakabuza ke imibuzo kufanele uphakamise isandla bese ke ubetha laba bangakaphakamisa isandla. Ngelilanga wathi nakabuza umbuzo ngingayazi impendulo ngaphakamisa isandla wathi ya mfana obovu ake sizwe, kwathola ukuthi tse weza kimi washo phezulu wangibetha. Kodwa ke basibandula saqina ngaze ngaba ngiyo lento engiyo esikhathini sagadesi. Lihlelo ungubani nginguthulani Bongwe, namhlanje siditshe nomchochozeli wamalungelo wobuntu ngubaba uJB Sibanyoni, sizakubuya naye.